які зараз перебивають под... Pemimpin wilayah Senya, Ramzan Kadyrov, membagikan video parodi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Video tersebut diunggah melalui akun media sosial Telegram miliknya. Dalam video tersebut tampak seorang aktor yang berperan sebagai Volodymyr Zelensky sedang dalam momen menandatangani kesepakatan menyerah kepada pasukan Senya. Dikutip dari tribunwow.com, aktor yang dibuat mirip dengan Zelensky menunjukkan mimik wajah yang tampak ketakutan. Lengkap mengenakan baju hijau army ciri khas Zelensky, ia duduk di kantor kepresidenan yang kerap diperlihatkan dalam cuplikan pidato harian. Dilansir dari media Rusia RIA Novosti, pada Senin 4 Juli 2022, sang aktor menirukan gaya bicara Zelensky pun dengan ekspresi tak nyaman. Kadyrov menyindir pada keterangan unggahan meminta tak memberikan komentar jahat untuk menghindari serangan jantung orang yang ketakutan. Unggahan tersebut diterbitkan seusai Menteri Pertahanan Sergei Shoigu melaporkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas pembebasan Republik Rakyat Luhansk. Шановні громадяни, я, чинний президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил, погоджусь на безстяжну капітуляцію всіх наших Збройних сил на суші, на морі та в повітрі, а також усіх сил, які зараз перебувають під українським командуванням. Гарантую здійснення повної демілітаризації та денацифікації України протягом місяця з дня підписання акта капітуляції. Негайно! И третье. Ахмат, сила же, верно? Мы же доказали это. Конечно, верно, Ахмат силу дал. Так и подпишем. Давно надо было. Что-то опоздал.